Kajing pun kuchnong kabala tipkum ka Swatch WhatsApp, Swatch hata hai seba 8,000 arposan, lapan long haka arpun yaw tarik mentau benai nailur 8,000 arposan, hapatar kema. Hakaba isar R. Brahma MCS, Project Director and Additional District Program Coordinator, SRES District Implementing Division Ribo District Nangpo, ringkat bat iba petalman tengkeu sordar jong kasnong patar kema. Ialah yasi mentalang hakaba penko yaki lenti kisengkin hakasnong patar kema. Hakapor nriu bijaman step lapan long ya kejing mare marathon. Kabalas dang nadu jirang bat penkut hapatar kema Government Higher Secondary School. Hakane ka marathon la ya shimanta tang da kinong song jong kari boy sepngi. La samru ya ki kusnam ya kinong job kumne. Ya ki bakan nriu snam sajrong. Ka price kalong 8,000 sanspa tangkai ki buwan nengkong. Khat sanspa tangkai ki buwan baar. Bat 6,000 tangkai ya ki buwan balai. Kumjuru ka price na kapantaki kena ki bahapok ka khat sansnem kalong. Khat sanspa ya buwan nengkong. 6,000 ya ki buwan baar. Bat sanspa ya ki buwan ki balai. Lapan bay renti ya ka jingsam ya ki price. Ya kito ki bakhat nriu snam sajrong. Bat kumjuru ya ki bakhat sansem syapo. Lapan bay renti ya ki price kerpang na kapantaki senrang bat na kapantaki kente.